Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ljudi dobrodošli u novi klip i ljudi danas ćemo igrati FIFA 15 i ljudi danas ću vam prvo pokazati moj novi tim koji sam sastavio. Ovo je ljudi svetara teška, tako da igrat ćemo s ovim timom i ili za golmana ili šta već. Imamo Harta koji je odličan golman, onda imamo Kolo Ture i Mangalu kao center backove, onda imamo Aspilicuetu i Ivanovića kao left i right backa. Center defending midfielder nam je Matić, left midfielder nam je Širle i right midfielder nam je Willian. Sredina ili center attacking midfielder nam je Sissoko i dva napadača imamo Bentekea i Lukaka. Jedino što moram promijenim jeste left winger od Širla i right winger od Williana u right midfielder i left midfielder, ali to ćemo o tom potom. Imaju samo 9 chemistry. Također i on ima 9 chemistry, Sissoko, nemam pojma zašto, ali okej. Tako da ljudi, ajmo sada da otkinemo. Tako da, ajmo sada nađemo nekog s kim ćemo da igramo onako jednu veoma jaku utakmicu. Okej, našli smo nekog, ajmo da igramo protiv njega. Uzet ćemo crne dresove, on će bele. I idemo. Tim je 74 ratovan, 84 chemistry. Ok, ima chip Mesija kao što možete da vidite. Ja mislim da je ovo chip Mesija, mislim da jeste. Ok, tim je jak, ali nije nešto posebno. Tako da potrudit ću se što više FIFA za one koje vole FIFA da snimim. Također GTA 5 i sve to. A sad ajmo da damo jedan gol, a? Šta je mislite ovako? Daj si poš. Opa! Brati, kako ovo odbranio? Svaka čast, bravo. Ajmo ljudi, jedan nabac. Ovo će da ide, ne znam kome, ali... Bože me sačuvaj. Šta je ovo odradio sad? Ko je ovo? Evo Mangala. Ko je ovo? Lukaku, brate, Lukaku glavonja, brate, šta je odran? Moramo čuvamo gol. Dobili smo neke pekove, da, to sam da kažem, dobili smo neke free pekove, nemam pojma o čemu se radi. Nešto za rođendan, kao Ultimate Team je star već 6 godina i free pekovi svaki dan po jedan, tako da oni su nam dobrodošli, ali ne možemo da prodamo igrača odatle, već samo ajmo gol. Kako sam ovo promašao, ne znam. Već samo dobiti igrača i dobio sam Jamesa Rodrigueza, ljudi, da, ako pravimo, znači one, kako se zove, ligu BBVA ili špansku ligu, imamo, brate, početnog Kema ili center midfieldera, kako god. I to je to, pack openinge, verovatno više nećemo snimati, znači nemamo coince. Ajmo, nebitno sad to, ajmo da damo gol, ajmo, Matić, Willian do Williana bacuje Lukaku, brate. Ovo je bilo dobro, glavom. Ajde izbaci napad. Brate, kako je pukao glavom, ko je ovaj? Brate, kao nogom da je udario. Prodlu, brate. Ko je taj lik? Ima dobre igrače u odbrani, ima Matija koji je dao inače gol sada na El Clasiku i ajmo! A taj, brate! Zabijmo ga, bre! Ajmo! Sada ovo iz kornera da damo, brate, ajmo, gol! Šta je, bre? Ne! Dole! Ne. Brate, ne! Jebote, kako me lik sjebo. Brate, s kojim timom ova igra, brate? Šta je ovo? Gledaj što radi lik? Ajmo, Sissoko! Bum, brate, malo falo. Ekstra išla lopta. Samo malo slabije da smo šutni. Ajde. Tera sad napred, ajde. Ajde sad, udari glavom, bravo. Brate! Prvo poluvreme 2-1 gubimo od ovog tima. Brate, Širle, koji ti je đavo? Čuje, koga čuvam, brate, ne znam ni ja više.
Ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno. Biga bre! Muš! Opet, onaj gol malo pre. Šta je ono bilo? Nama je bitno, brate, da mi izvučemo sada. Da mi izvučemo neki gol. Još koji gol, to jest. Ajmo. 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 Brate, vidi kako me gurne, ej! A pizda ti materina tvoja, bre. Alo bre, alo bre. Alo bre. Alo bre! Ajmo bre! Ne, nisam video Lukaka. Nisam ga video some. Ajde, brate. Ajmo. 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 Opa. Ulazi unutra, ajmo. Ajmo. Daj ga, brate, kako sam ekstra driblo. Brate, kako lik igra, ovo je neverovatno. Znači. Opa. Daj mi faul, alo, ej! Kako bre? Benteke, sad ću da ti izbacim, brate, smor si. Još jednu šancu, molim te. Još jednu šancu mi daj. Samo još jednu šancu. Obećavam da ću da dam gol, samo još jednu šancu. Gledaj ovo. Ovo sad ja nisam kriv. Ovo sad ja nisam bio kriv, u pičku mater. Izgubio sam. Onaj gol ljudi, onaj gol je bio... Onaj gol. Kraj. Ok ljudi, hvala svima što ste pogledali klip, nadam se svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe, ali onaj gol. Kako je ono ušlo, šta se ono desilo s mojim golmanom, ja stvarno ne znam, tako da ljudi, ja bi ga obećavam sljedeću utakmicu ću da pobedim. Mi se vidimo u sljedećem klipu, nadam se svidio klip, ako jeste ostavite like, share i subscribe. Ako podržite FIFA, brale moje, znači dole lajkove i komentare, vidi. Nastavit ćemo dalje, tako da mi se vidimo u sljedećem klipu i Sinovi moji, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share i komentar. Također se subscribeujte na kanal i ako već niste, pogledajte prošli klip.